Matul il-lejl li għadda komplew l-ispezzjonijiet li jsiru regolarment f'Paġeville u San Ġiljan minn diversi taqsimiet tal-korp tal-Pulizija f'ħidma li saret mill-Pulizija mis-sezzjoni tal-Klieb ġew arrestati żewġ persuni brabta ma' abbuż mid-droga f'parkeġġ fi Triq San Ġorġ. Il-Pulizija nnutaw persuna li bdiet taġixxi b'mod suspettuż u mid-tfittxijiet li saru fuqu instabet borza żgħira bi 3 ratas suspettata kokaina. Waqt l-arrest ir-raġel sar aggressiv u prova jimbotta l-uffiċjali u anke prova jeqred din l-istess sustanza. Fi triq Santu Wistin il-Pulizija notaw li fuq mejda barra stabiliment kien hemm raġel jabbuża minn sustanza suspettata droga kokaina, malli r-raġel induna bil-preżenza tagħhom ipprova jeħles minn din is-sustanza. Madankollu ġie arrestat mill-ewwel. Saru tfeċċijiet fuqu u nstabu aktar sustanzi suspettati kokaina, eroina, kannabis u xi pilloli suspettati ecstasy. Aktar tard waqt ronda fi Triq Dragonara, il-Pulizija lemħu raġel joħroġ jiġri b'mod suspettuż minn vettura. Wara li waqfuh il-Pulizija innutaw li l-vettura li kien qiegħed jagħmel użu minnha kellha liċenzja u l-polza tal-assigurazzjoni li mhumiex validi. Dawn l-ispezzjonijiet waslu wkoll biex diversi persuni ġew imħarka fuq ksur ta' regolamenti oħra fosthom kontravenzjonijiet ta' traffiku.